ka Gold Bio Oil, ka umpaniang kali ka babahatam na kabantaki kali. Ka baduna artangka na kiwe ki diesel, ka umpaniang kabakhuj bat ka bompen jabo e kamariang, ka ay shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwe ki umpaniang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel klaim dadon kam ban penkala, ka penjam berpenjalan Yakarta jong ka engine. Ban apply nak benta ban bu yaki petrol pump, pila ban pun haki nambar, pra khandai nyo saw, lai saw iwar, khandai lai nriu, ar nyo nriu saw san, nyo saw ar khandai saw iway, nyo khandai iway san, bat lai nriu iwar, pra khandai nriu ar not ar. Pila ru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Banang penbahasyu ya ke jing penlong ya ke jing sakri play ha keleng ki balang senong ki bahap apo ka sub district Umran Circle jong ka balang Catholic ka bahap apo ka Umsning Parish Haribhoi district ka balong ru adin ka jing lejbu jing kerpat jong ka kenhun ki samla ka sub district ka balatip kum ka Youth Development Welfare Society Sha UMLA jong ka Umsning constituency uba jasan maulong na kaliang jong ne unong mikmat ula lejban IT ya ki tiar jing pensawa ki ba ka ne ka kenhun ka don kam na ka por sa kapor haba ki lejban yalap ya ka ktin jong ublay siya keleng ki balang senong. Na kaliang jong MLA, ulapan pauru bo unang yay don lang bat kene ka kenhun, bat banang yay tre na kabunta kabit kabiang jong gikhun samla ka balang. Ha kene kasngi, la IT ya kene ki tiar jing pensawa, siya isamla Amanda Dingdo, ibede secretary jong ka Youth Development Society Umran Sub District, ha ka jing don lang jong uba Ji Khar Umnuj, ubade pastoral secretary, uba Mak Khar Hujan, ubade finance secretary ka Sengrang ba jong ka Umran Sub District, da kajinya senran lang jong ba Sanjoy Kurba ubade district youth president jong ka Sengsain Pertai PDF rengkat bar uba Dipol Rentatiang ubade general secretary ka PDF Umsning constituency. Long ngapet di lang berpat na wat lat kelinti kumdo bertembiang amar kumulong emeli temde belong tementah kan dikasdong ne tementah kan kebalang long kulo selen sare berpat mengimdan kajing ya thau silang ino di habang itre kan kam kebubahan di persang kelinti kumdo bengilak bertembiang tadai pasti lah dari berit ni bahe nara ini jing ai ngam tep mah semacam pilih berit ni bahe pada nak kalian jangan ada mah ai nak mon suha dan mon bukuloj nak jing it dah kata ka jing sutu lang bangin nang habiat rei nak pos bang hari apa hi konsumsi borok kiliang ki ndi tangka kam snong ndi kam balang borok kiliang ini habiat rei lang ni habiat pet lang di kada ka di responsibility jonga jong pi borok fai bangin alang ki kemon kadiang bangin nang beteng kemon jing tre bangin da tre bahan tang ni konsumsi na marfin na pipet ka jing kam ka bobor borok ki benta di sisen na soai publik kulum na ili jing kundu ibalin kwad ibaret kadang ngangit ba kini kitar filar untuk kam ka balang na hong dia tembang kam ngangit ba kata contribution jongaru kan ndi tamon kut kamnya nangit beteng ndi supo ka jing kam gombon ni skmat ru ngilangit beteng ngangit ba nganai ti dos na gani bergen gini berfak dan ini sound kini tentam jundar dah berflaya angun no ngangit ba kata ka jing sha jong fi khamle no long flyos non ke le no tekan ding silong unda mo ka jing sha kali ke pyo jing job angni long ka jing sha pyo ke fi dum kam ngangit nginang beteng hi ya kene ke kambo ha ba ka ju opor samangan song ngangit ba fini bolam ka jumbai menina yo mat ko bakya ke ing samjunga kontom hi berfak jero ne nasu this advanced Christmas fi berfak yo am kumbo